I zdravo svima ljudi, sa vama je Čoda Gamer i danas snimamo kako na ogledalo u Minecraftu. To nešto izgleda ovako. Sve isto. To je ona kuća što sam snimao prošli put, ovo je neka nova koju još radim. Malo me sad senzitiv nešto zeza, čekaj čas. Sad ću. Prvo napravite koliko hoćete tu neku sobu, WC, šta već, ja ću WC. Dok ne napravim, isključit ću shaders, to što je manji FPS i nešto me zezam. Bam. Zone, o mamu ti je. Kako na očinu sad. Blješti. Jedan, dva. Jedan, dva. Da. Tako. Sad uzmemo bijelo ogledalo. Tu imate na 1.7.2 Minecraftu. Dobro, sad će to uzmijemo to i to. Tako. Zatim stepenice od kvarca. Znači brojite 1, 2, 3, ja ću 4. 1, 2, 3, 4. Uzmemo trapdoor. Sada uzmemo frame, vunu i quartz slab. Pa kao toalet papirče. A ovo je za ruke. Ili može obrnuto, nije bitno. Sada, aha, dobro. Osvjetljenje.
ubija. Ubija vreme mrtove. Oh. The fuck. Aha. Nešto nije na sredini. Čekaj. To je Rudo Place. Ne mogu, bre. Čekajte onda. 1, 2, 3. Znači da bi tu trebalo. To je 1, 2. Da, nešto, da, manje. Sad ćemo mi to da napravimo. Kako mene zesa. Ali 1, 2, 3. Jebi ga. Ne vremoj mu. Dobro. Sad samo da iskupiram to. Izimamo vrata. I da, sad uzmemo opet ogledalo. I to je to. Vidite. Isto sve. What the fuck, evo ogledalo. Zanimljivo, a? Ili jeste? Ako jeste, subscribe, like, share, ako nije kod te vevre. Zbam se. I da, cg. To bi bilo to, ljudi, za ovu epizodu. Ovo je kako napraviti ogledalo. Treba da snimim ovu kuću, kao što sam rekao, samo treba da dovršim malo. Lepo. I ovo da srušim ovdje. I što da vam kažem, like ako vam se svidio, dislike ako nije. Ako se nekome sviđa moji klipovi, nek se pretplati na moj kanal. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.